bari munonga tukutaha mirimo y'abandi abantu konka twena nk'ebitongore nangwa byone bya government n'ebitari bya government twena mu bituko batukushutinga ninga ituko bantu tuteba goru yitu no kwenda kureba ngo abantu bagira ubugabe bwabo kandi babushemwererwa konka no jakushanga mandates zido ninga mirimo yitu etari kushana hati nka police umurimo gwa y'umukuru ne kuma abantu amagara gabo n'ibintu byabo rero nkanyawe topista nyija kushemeza ngo polisi takakumira ibintu byawe n'amagara gawe ushimye kuba numanya ubugabe bwawe hajiro wakutahataha mukiwe job wari batiro ubugabe bw'umuntu agende nayirukanga ku reporting aha polisi so umuntu yamanya ubugabe bwe actually mu rujungu ntugira ngo human rights is a key to development wanumanya ubugabe bwawe bwaba butari batirirwe eka yawe netunguka ndecanga cyawe ngitunguka so omukukora omukulinda no kurwanira ubugabe bw'abantu nko kuwakibuza tell human rights commission yo kandi tukora n'abantu batari bamwe na bamwe police prisons court za buriju nani government organizations konka twena ekigenderwa kitu no kureba ngo twagira ubusinje twagira ubuteka omubyanga byitu